kruh. Ale prosím ťa. Hej. Mami, ono to stojí na mieste. Poď sem. Ono to stojí perfektne na jednom mieste. Mami, to je tá guľa zase. Ty, to nevidím to na kamere. Tu je to sady. Kruh. Mami, to je ono. To je ono. Mami, ona sa prišla na nás kúknuť. Ahoj, ahoj. Ja neverím. Ty vole. On len prinies ten teleskop, vole. Čo to stojí na mieste. Teraz ide lietadlo za tým, vidíš? Ide za to mi lietadlo teraz. Ja to tu nevidím teraz, jak tu je to. A o chvíľku lietadlo okolo toho prejde. Či je to lietadlo? Už nevidím lietadlo. Je nižšie. Už zašla na stranu. Mami, no je to ono, mami. Mami, to je ono. Čo pod tým ešte je, nie? Kde? Také dvojko to je. Ja neverím. Či čo, ja vidím, už ten dom je. Tu je to. Ale už sa to vzdialilo. Hej. Pozrieme nejaký sačok. No, nejaký sačok tam, chytil iný vzdušný výrok, to odfúkuje od nás, to sa pomaly vzdialuje. Hobby, mami. Tým smerom